As hy, die tema van vanoggend se woord is die wagkamer. Hier is 'n definisie van geduld, patience. Patience is the ability to remain faithful, calm, and trusting while God is working behind the scenes. Nou, geduld is nie gewoonlik maklik een van die gemaklikste eienskappe wat 'n mens het nie. An oak tree grows slowly, but its roots grow deep. Storms that can uproot smaller trees often cannot move an oak tree. Geduld ontwikkel diep geestelike wortels in 'n gelowige se lewe wat hom laat vas staan wanneer daar storms in die lewe is. So daar is altyd 'n rede vir geduld om te ontwikkel in ons lewens. Jakobus 1 vers 4 sê, "But let endurance and steadfastness and patience have full play and do a thorough work, so that you may be people perfectly and fully developed, with no defects, lacking in nothing." So jy sien dat geduld is een van die dinge wat deur ons lewens moet werk om ietsie te bereik, om 'n vrug te produseer. Ons lewe in 'n wêreld van kitskos en kitskoffie en dadelike antwoorde. Maar gewoonlik werk ons deur prosesse en nie deur kort, vinnige uitkomste nie. Geduld is nie net om te wag nie. Geduld is om in die Here te vertrou terwyl ons wag. Uitdagings kom en toets ons geloof en geloof wat beproef word, produseer geduld. Geduld wys geestelike volwassenheid. Soos jy weet, 'n boer kan nie vandag saad saai en môre wil oes nie. Dit neem tyd, dit neem versorging en dit neem geduld. During the waiting season, God is producing a change in us that cannot be done any other way. Abraham waited many years for Isaac. Joseph waited many years before becoming a ruler of Egypt. David was gesalf as koning toe hy nog 'n jong seun was. So, jy sien, geduld is deel van die proses. Isaiah 40 verse 31 says, "Maar die wat op die Here wag, maar die wat op die Here wag, hulle kry nuwe krag. Hulle vaar op met vleuels soos die van arende. Hulle hardloop en word nie moeg nie. Hulle wandel en word nie mat nie." Om te wag, my boeties, as jy voel soms ongemaklik, en dit is juis 'n bewys van hoe graag ons in beheer wil wees. Terwyl ons in vertroue wag, word ons geloof versterk. Ons geloof word versterk, ons vertroue neem toe en ons verhouding verdiep, omdat ons afhanklik is van 'n antwoord van ons Here. Ons wag op hom. Psalm 130 vers 51 sê, "I wait for the Lord. I expectantly wait, and in his word do I hope." So dis nie net wag en ons duime swaai nie, ons wag met 'n verwagting. Ek wag op die Here, my siel wag en ek hoop op sy woord.
You see, waiting in stillness creates an awareness of our need from God. We are waiting on God for a sign. We are searching the scriptures for an answer, for a confirmation. We are waiting patiently. Modern life is continuously pushing us towards noise, towards speed, towards distraction and busyness. Many people are spiritually exhausted because they seldom slow down long enough to recognize God's presence. You see, my brother and sister, God often speaks most clearly in stillness. A seed that develops starts underground before a visible sprout will break through and make an appearance. Roots have to develop before fruit appears. Our character needs to develop before promotion. Maturity needs to develop before fulfillment of an assignment. Galatians 6 verse 9 says, laat ons nie moeg word om goed te doen nie, want op die regte tyd sal ons maai as ons nie verslap nie. God, when He's silent, does not mean that He is absent. Joyce Meyer sê die volgende, sy sê, God's timing is perfect. He's never early. He's never late. In Philippians 4 verse 6, we read the following, do not fret or have any anxiety about anything, but in every circumstance and in everything, by prayer and petition, definite requests with thanksgiving, continue to make your wants known to God. And verse 7 says, and God's peace will transcend all understanding, shall garrison and mount guard over your hearts and minds in Christ Jesus. U sien my boetie en sussie dat ongeduld veroorsaak angstigheid. Die bose wil hê ons moet twyfel. Wat as God nie gaan antwoord nie? Wat as die geleentheid gaan verbygaan voor ek 'n antwoord kry? Angstigheid begin wanneer ons môre se bekommernis sonder môre se genade vandag probeer dra. Laat ek dit herhaal. Angstigheid begin wanneer ons môre se bekommernis, ons bekommer oor môre, sonder die genade wat vir môre daar sal wees, vandag probeer dra. Lamentations 3:22 says, it is because of the God of the Lord's mercy and loving kindness that we are not consumed, because His tender compassions fail not. They are new every morning. Great and abundant is your stability and faithfulness. Our Lord's mercy and loving kindness and compassion is new every morning. Nog bevestiging in Jesaja 26 vers 3. U sal 'n standvastige gesindheid in volle vrede bewaar, want hulle vertrou op U. Een van die groot predikers van die verlede, Corrie ten Boom, het gesê, worry does not empty tomorrow of sorrow. It empties today of strength. Is dit nie merkwaardig nie? Worry does not empty tomorrow of sorrow. It empties today of strength. Dit dreineer jou sterkte, jou vandag. Waiting is not an easy thing, but there's a reason for this. While we wait, our faith is being tested, and our faith is being tested
for a reason. There's a reason for this. James 1 verse 3 says, be assured and understand that the trial and proving of your faith brings out endurance and steadfastness and patience. And here is the reason why. Verse 4, but let endurance and steadfastness and patience have full play, and do a thorough work, so that you may be perfectly and fully developed with no defects, lacking in nothing. Jy sien my boetie en sussie, die geduld is deel van die proses van groot word. Geduld ontwikkel geestelike volwassenheid en so ook ons karakter. En ons sê nie dit is maklik nie. Om geduld te beproef te kry is nie 'n lekker plek om te wees nie, maar dit is nodig sodat ons kan ontwikkel tot volwassenheid. Jakobus 1 vers 3 sê, omdat julle weet dat die beproewing van julle geloof lydsaamheid bewerk. Beproewing is nie altyd gemaklik nie, dit is amper soos eksamen skryf. Moeilike seisoene is nie verniet nie, dit is geleenthede vir groei en transformasie. In plaas om te vra, waarom gebeur dit met ons? Moet ons eerder vra, wat is Vader besig om in ons te vorm en aan ons uit te wys? Onthou, die toets van ons geloof is nie vir straf nie, dit is vir voorbereiding, dit is vir groei. Ons Vader is meer besorg om ons te vorm, om ons na die volgende vlak toe te neem, in ons tyd hier op aarde. Heilige Gees is besig om in ons te werk en ons te vorm na die beeld van Jesus. Volwasse Christene word nie vrygestel van uitdagende omstandighede nie, maar hulle bly getrou terwyl hulle deur hierdie uitdagende omstandighede gaan. Rick Warren sê dat God is more interested in your character than your conduct. Psalm 27:14 sê, wag op die Here, wag op die Here, wees sterk en laat jou hart sterk wees. Ja, wag op die Here. You see, when we wait well, with a good attitude, positions by our heart to receive God's best. By being impatient, it often causes people to settle for less than what God intended. Saul lost his kingdom because he refused to wait. Abraham and Sarah tried to force God's promise through human efforts. Waiting is not a weakness. It is faith that is under control. Waiting requires courage. It requires surrender, trust, endurance, and faith that God will answer at the right time. Most often, the greatest reward in waiting is not so much receiving the answer, but the deeper relationship that has developed, the trust that has formed through the process of waiting and waiting until the answer came. Die Here sien wat ons nie kan sien nie. Hy weet wat reg is of nie reg is vir ons nie, voordat die belofte daar is. Geduld help ons om God se beste te ontvang op die regte tyd, as om eerder as om tevrede te wees met die tweede beste wat uit ongeduld en frustrasie gebore kan word. Om te wag vorm 'n vorm van aanbidding.
omdat dit ons vertroue wys in God se voorsiening op die regte tyd. Die wie wag, ontvang goed, omdat hulle gewag het op God, totdat hulle reg was om te ontvang. Ek sien, ons Here is besig om ons harte voor te berei, voordat ons fisies kan ontvang. Joyce Meyer het gesê, patience is not the ability to wait, but the ability to have a good attitude while waiting. Jy sien, om te wag wys vertroue. Geduld groei in stilte. Geduld gee aan God se tydsberekening erkenning. God often does his deepest work in silence. In hidden seasons, in delays, in waiting. In the waiting process, God is strengthening our faith. He's refining our character and drawing us deeper into a relationship with Him. He's preparing us for what is lying ahead. My broer en sussie, ons weet dit, ons soek die beloftes van die Here, maar die Here is bewus van die belofte wat ons voorvra, en hy is bewus van waar die persoon is wat die belofte gevra het. If character is not developed enough, blessing can destroy what immaturity cannot handle and sustain. Patience teaches us to trust in the unseen and not to panic. Patience teaches us to remain close to God while we are waiting, knowing that He will know when we are ready to receive that what we are asking for. Ek wil begin om af te sluit. Die teenwoordigheid van die Here verander die wagtydperk. Dit verander dit van 'n tyd van frustrasie na 'n tyd van fellowship. In die teenwoordigheid van die Here verloor angstigheid sy greep oor ons. Ons ervaar meer vrede en ons hoop word sterker, want ons weet, al kan ons dit nie sien nie, weet ons hy is en hy bly in beheer. Waiting says that, God, I trust your wisdom more than my urgency. Patience becomes a form of worship, an act of trust as we wait on Him. We will remain faithful until God's perfect timing is revealed. Amen en amen. Kom ons bid net saam. Here, so dikwels struikel ons en val ons as gevolg van ongeduld. Here, ons wil nou hê, ons wil vinnig hê, ons soek die deurbraak, ons soek die antwoord. En in baie kere, Here, eindig ons op met die tweede beste. Net omdat ons nie geduldig was nie, omdat ons beweeg het sonder dat ons sekerheid van U ontvang het, bevestiging van U ontvang het ons self 'n plan gemaak en vind ons onsself in moeilikheid. Ek bid, Here, vergewe ons vir onvergifnis, en vergewe ons vir ongeduld. Here, help ons, al weet ons sit in 'n wagkamer, in 'n wagtydperk, dat ons vertroue op U alleen geanker sal wees. Ag, dankie vir die goedheid en die guns en die genade oor ons. Help ons om geduldig te wag tot die regte tyd, die regte seisoen. En ons gee vir U al die lof en al die eer. En ons bid dit in Jesus se wonderlike naam alleen. Amen en amen.